Hello, my name is Adal. I'm from Ethiopia. I'm graduated from Addis Ababa University. I have been training for 3 years, different courses like biology, chemistry, and mathematics for different grade students. And I can teach Amharic as a native speaker for foreigners. Hello, ስሜ ጸዳል ይባላል ከኢትዮጵያ ነኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመርቄያለሁ። የተለያዩ የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶችን ለኬሚስትሪ ባዮሎጂ እና ሂሳብ ያሉትን አስተምራለሁ። በተጨማሪም አማርኛ ማወቅ ለምትፈልጉ በውጪ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ማስጠናት እችላለሁ። I have helped students in chemistry, mathematics and biology through question and answer and brief explanations. የተለያየ የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶችን በጥያቄና መልስ በተጨማሪም በአጫጭር ግልጽ በሆኑ ገለጻዎች እንዲረዱ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። በተጨማሪም ቪዲዮችን ተጠቀማለሁ። Additionally, I will use video class for more understanding. Thank you for watching. I'm waiting for you. You can take trial lesson. ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የሙከራ ክላስ መውሰድ ትችላላችሁ። Thank you.